Bumla bye-bye. Good morning everyone. Neli tumpini ge Bumla Pass lo gedang jin gitu. Lasi yo layar po dum dagelang yo. Tiga lo tumne nila lo sik sayo. Kithur tak thoda ponom 8:30 por lo lasi nom nil tum kedam ya. Dum Bumla Pass mate China pen India adet ahoy lo. Kang tu iblake suri sira parut truck meters. Gang tu itu, lalu harak lu demi dami. Langsung gari penopini lu demi dami. Bumla Pass. Dak pen 40 kilometer dorang. Lah yo. Sono nang tum ke? Isi kan mah. Ready for the Bumla Pass. Ben teo, hap ke? Isi kan bo? Dam sisik lo bini. Isi klap to di. Jadi tuar ke kupon lah ke lang mi pik bon setame kidang mambang sapsung pik jadi tu border road organization tadi lah tum selamik bom lah nasi along pen ke mi pik lo nona sone lang mi pik lo yo setame along pen ke dulang dam no pin setame kidang me dam bom lo lah army tum setame cepatu pik lo tum tak itu. Popo, hoke tuan heno pinan. Lo malam ini tumli popo betul. Nanti tuh tek long po non, nanti tumli drop pen. Oh, dah nanti tumge, nanti citlo ladak lo yo don mali tum. Border di mapas dim lo dak hapu parai ke halah ing long hapu ke, halah ke China iglo, halah ke, apa yang ke Lapuan ke, kena India iglo. Oh, lahai ke, lahai ke ni ke laing long ke, China lo ko lahai ke yo. Ari kilo ka borop hai bang ke, kudam de nil tum na sukut bang ke. Stame kang sama por ke lahai ke borop side putang ho, don marli tum jo. Nil tum pada upload long ke, mohon nang manet long edat mate video ne record long de nasi tan si du cholo yin itu. Lage adim long. Lah nilindung mana tang long ke China lo sampai don marli tum nang jo back today ho moi prang ke lahai long tan nang jo nang yi ho India pen China border long kame dai ho don marli tum